Spesial terbikin kanggo arahan lor no kesambi bapak yang tos keluarga. Spesial buat yang menyalain saya Indramayu kepada pada spesial kanggo keluarga besar bapak yang bong demen pancen di kurang pengalet sengit pancen di kurang pengalit ayune karena cinta gantengi hati terima asik. Makin jare batur-batur iku alam, tapi kita sing lagi suka nerima. Wong sejen melu kerugian apa? Enak keblena maderga kita sing nyanggan. Masih bersama Putra Fikar Jaya, Lensa Indramayu, Kota Bayanto, Ibu Lins keluarga yang punya jat. Buat majikan tua, majikan no, masyarakat anak lor, blok sapi, aja rewel, aja ngomong, ning urusan dewo. Badan dewe durung tentu di persoalane batur melu-melu asik. Aja rewel aja ngomong ning urusane wong badan dewe durung tentu di persoalan batur melu-melu sebab cinta orang katoning mata wong loro sing bisa ngerasa kenal makin mangan karo segala uyah wong demen umpama urip surga asik. Spesial buat apa Yanto Ibu Lins keluarga wong arahan lor blok sapi Lensa Indramayu asik. Masih bareng Putra Fikar Jaya. Aja rewel aja ngomong ning urusane wong badan dewe durung tentu ning persoalane batur melu-melu aja rewel aja ngomong ning urusane wong badan dewe durung tentu ning persoalane batur melu-melu sebab cinta orang katoning mata wong loro sing bisa ngerasa kenal najan mangan karo segala uyah